Kodwa yabathanda abafazi babantu naze naxoshwa ngapha emakhabeleni nikhande ihholo. Wakwenze njani? Wayesejole nomfazi womuntu kwaze kwaxoshwa ngisho inkontraka akayisebenzela. Iqiniso lelo Macingwane. Ngangaqonyiwe mina umfazi womuntu. Ngangiqonywe intombazane yakaMakhaye eMadekeni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Sasingakhi futhi lokhuzana, sasakha iclinic, sasingakhi ihholo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Pho inkontraka lawa wayisebenzela yaxoshelwana. Inkontraka kuzosuka umsindo nini? Usuka umsindo ngalesikhathi umphakathi wawusuvuka umbhejazane, washisa ugandaganda, kwaze kwabiza umhlangano omkhulu kwathiwa kuzokhulunywa lolu daba lolo. uDlomo kwakuyena wayevubela umphakathi, wafika lapha emhlanganweni, wayengadeleli, wayebula. Wasukuma emhlanganweni wathi impela ngithi ayihambe le nkontraki ngoba akukwazi ukuthi ngadilizwa abantu bendawo. Ngizwe ukuthi ngithini? Hayi sikuzwa kahle. Umbuzo ke ngambuza wona ngathi mina weDlomo kubulungiswa yini ukuthi emzini owodwa kungaqashwa abantu beze bebe behlanu kukhona eminye imizi lapho umuntu ungasebenzi kushona ngisho umuntu owodwa. Ngizwe ngithini? Hayi sikuzwa. Phela kwaDlomo kwakusebenza uDlomo kuba abafazi bakho ababili, kube ingane zalo mfowabo, kube ingane zalo udadewabo. Ngizwe ukuthi ngithini? Ayikusho ukuthi kwawo akubudlomo umsebenzi. Wathi ke mangisho njalo wathi hayi wemchunu ngeke sizwe ngani nibe niyifika namthwala ezeni lo baba. Ngathi ke mina kena cha weDlomo nizozwa ngathi ngoba phela umsebenzi owethu ngaleso sikhathi ngangisubcontracted. Ngathi nizozwa ngathi ngoba yithi esinolwazi. Wasukuma lapho washaya imeya ngempama. Wathi abahambe lo bantu imeya yasemvuthi ngaleso sikhathi kwakusewubani ungubani. Ngasukuma ngama ngenyawo esathi yoshaya abani yoshaya uyengwa lokho kwakuyimeya yasemzinyathi. Ngathi cha weDlomo umshayelana ungubani ngoba mina yimini okubuza umbuzo ukuthi ngeke besebenza abantu abo5 emzini owodwa. Wathi wena ukhuluma kakhulu. Wathi mana lana ke ngiyabuya. Uyasabisa mayesho njalo. Akasabisi ngoba abamaziyo wathi mesho njalo bathi baleka. Babemusho vele uDlomo ukuthi wamake waxabana noDlomo makathi mana la ngiyabuya baleka ngoba isibhamu wengasiphathi kodwa makasho njalo wesuke olanda isibhamu ebuzo buya kudubule futhi. Wenenhlanhla wengaboshwa futhi nalomuntu ngisola ukuthi umuntu weyudla. Uyangizwa ukuthi ngithini? Asikuzwa kahle. Wathi mesho njalo kwatatazela wonke umuntu kwathiwa phela lo muntu siyazi ukuthi uzobuya ngempela. La sasikhona ke umuzwa wakubo wawungekho nje bude yaphulo ubude buduze ngoba emva kweni isikhathi esingakanani wabe sebuyile nangempela. Wathi nje meyamagxatha amahlano ngamuzwesho ethi hey wemakhosikazi sukani lapho. Umfowabo wathi methu uyamdumela uyambamba wamphusha umfowabo yowela laphana nami ngangixosha isipeto laphana engazazi sasibeke obani phansi. Wathi methu uyadubula ngafika ngasi isipeto leso. Wathi methu uyadubula ngafika ngasi isipeto leso. Wathi methu uyadubula ngafika ngasi isipeto leso. Uvika inhlamvu ngasipeto. Ngifika ngasi inhlamvu. Wathi methu ezoshaya yesine ngisola ukuthi kwakuyisitanga ngoba sagaxela ngibaya ngisabona. Sathi masigaxela isibhamu leso. Wathi mesasixikaxa umfazi omlungu lo okwakuyena umnikazi wenkontilaki wakhipha isibhamu emabeleni wangiphosela sona. Wathi shoot to kill. Ngangithatha sona leso sibhamu leso inhlamvu yaba yini ngayishaya nje la phakathi kwamehlo. Ngamshaya ngesibhamu wayewawa ngesiphundu isibhamu sathi qahlahla. Hawu babemphuthuma khona njalo kwathiwa usaphila babodwa bathi akubizwa amaphoyisa babodwa bathi akubiza iambulance lagcina ngokuphasa leli ambulance kwabizwa iambulance. Yathathwa ke iambulance waphuthunyiswa phophishiswe eMdlovane esibhedlela eMdlovane kuthiwa wadluliselwe eGrace. Mefike eGrace bamthatha bamphuthumisa aphi bamphuthumisa eICU. ICU isibhedlela neICU kanjani manje ngoba iICU phela iwodi leli labantu abasuke belimele kakhulu. iICU intensive care unit nayo ihlukene kukhona itrauma kube khona igeneral bese kuba khona lesithi CCU edila nabantu abanesifo senhliziyo kakhulukazi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Asikuzwa kahle. Ukhona intombazane yakhona lapha kwaSenge yakwachonca isibongo ayisekho kodwa na emhlabeni saba senkosini. Ngathi umoya ngalala ngokuthula ngafonelwa yiyona yathi hayi wemchunu akuzi kahle. Ngathi mina yini yathi ubona udokotela kuthi udokotela wake fika wathula wambukelele lapha embhedeni wabuya wavula ifayela lakhe wavula wafunda wabhala emveni kwesikhathi esinganani wayemshinini wawubuka umshini lothi ncinci kuwa wanikini ikhanda watshela wayeseduze kwakhe wathi hayi
kobe simphiwe inkosi ngangizwa ukuthi ngithini Asikuzwa ngaleso sikhathi la ngangiqashe khona wayisifikile induna yalapha emadikeni kwakusewubani kwakusewubaba kwakubani kwakuudemu wakhona kaDlomo akasekho kodwa yena emhlabeni umsaba senkosini ngathi uyabhalala ngokuthula wafika induna uDemu wathi hayi wemchuno ake sithandazele ukuthi akaphile ngoba uma engasangaphili akukho nami engisangabuye ngikwenze njengenduna ngiyophoqeleka ukuthi impi ngiyidedele uyangizwa ukuthi ngithini Asikuzwa ngabikela uBhengu kwakuyinsizwa yapi yasemthwalume sasifikela nenkontileka wathi kuBhengu hayi uma ngabe induna seyisho kanjalo angiboni ukuthi saphephile ukuthi ulala wedwa woza uzolala nami ngoba phela makunjalo labantu ukuthi bengahlasela noma yini hayi nangampela ngahamba ngayala kwakuhlala khona uBhengu lwabalunye futhi usuku kwathi nje sisasebenza laphana sezwa ngesililo sekhala wona amakhosikazi wakhe hawu nangampela bayiqinisekisa indaba zokuthi seyishonile le ndoda wathi ke uBhengu silindile noma yini labantu bengahlasela nangampela ebusuku bakhona kwakuyikhathi ngithi kwako 11 ngezwe ngabantu sebegcwele igceke lodwa omunye wayengqongqoze ewindini elingapha omunye ngqongqoze ewindini elikhulu ukhona wayengqongqoze eminyango bethi phuma ukuthi kanyoko isifikile uyangizwa ukuthi ngithini Angikuzwa uyedwe lapha maphakathi nomuzi oyebhize eshaya icilongo limpi babodwa babekhuza izaga bethi phuma ukuthi kanyoko uyangizwa ukuthi ngithini uBhengu ke wayenesibindi ngoba uBhengu wavele wasukuma umnyango wawuvula wathi gengelezi futhi ngangithi bazongena bangenanga bake bahlala isikhathi uBhengu kunomgexo la wayewugqoka wawukhumula umgexo lo owawunophondo ongathi uphondo wena wabona uphondo lwembuzi uyangizwa ukuthi ngithini kulolu uphondo lwembuzi utheme ukhumula waliqongqotha la esandleni kwaphuma okuyinsizana wakhotha wabuya weza kumina wathi khangeza ngakhangeza waqongotha la esandleni kumina wathi khotha akhotha wabuye wamala phambi komnyango waliqongotha futhi lona lolu phondwana lakhe lolu kulokwe kwesithathu wakhotha wayesekhwifa wathi dedani zinto ngifuna ukwedlula wakhumula ijazi lela eligqokile waliphosa emnyango ngoba ngithi kwase kusebusuku ijazi wayeligqoke nini ufuna amajazi noma ufuna indaba nje ngiyadlala qhubeka kodwa ngiyadlala zoyeka ukuxoxa mawusilile wakhumula ijazi ke lela eligqokile waliphosa emnyango ijazi laphenduka inyamazana impunzi lentshisho uyangizwa ukuthi ngithini bake badideka bonke abasemnyango mabebona lempunzi mahlayeni yathi induna akudutshulwe yona impunzi leyo bahlala kuyona ngohlamvu bahlale yayashona ezantsi ezaleni bathi mabelandela impunzi leyo sathola indlela yokuphuma saphuma sithi ababekhona namanje abawuvala umlomo kuthiwa kwabonakala ngayo induna le uDlomo ijazi welihlomela ngaphambili kwi-throw tree eseligaxe ngemumva engathi induku liphelile yipekile imbobo ijazi laphenduka inyamazana uyangizwa ukuthi ngithini isigama sasebusuku sasemini emveni kwalokho thina sasithubela zanjalo ngendlela leyazi yaphumela emgaqweni omkhulu kanti kuzoqhamuka uMadlala ngeveni yakhe engingazanga naye uthi uyeqhamukapi ngalesi yasikhathi wathi awemchunu niyaphi sathi cha ungasabuza asigibeze Madlala wathi mesigibeza uMadlala sambanga futhi ibanga elingakanani ngoba emveni kwesikhathi esingakanani ngezwe imoto igixi wathi hayi ngiyayazi wehla waya ngaphambili wafika wayivula ngaphambili wayixaka wabuya wathi uyidla ngokhiyeyana wathi uyidla ngokhiyeyana wathi kulokwesithathu wathi mawuyidla ngokhiye kwangathi yamkela yabuye yadedela wabuyela ngaphambili wayithinta wabuye kulokwesithathu wathi yala lokwesigcinapi ngamuzwesho wabheka mina wathi hey kwangcono ke le moto yangifela nginabantu bengizokwenza njani ngingedwa useshonina ngaleso sikhathi ngathi mina hayi weDlomo uzokwenza lokho obuzokwenza kuwedwa sala kanjalo neveni yakho